پانو کیا کرک روز محشرس خاصن تھامان یت آس تلواس مول پلزن گبرس تدگرس مول پلزن گبرس تدگرس یلی یہ کڑی آسی یلی یہ وقت آسے نیچو آئی مالس نش ماجی نش اے مین موج دنیا صدر کچھ شفیق قسم دیکھنا اکوی عمل چھم پر جہنم اندر کڑم پروردگار یہ میں تبش اندر کڑم پروردگار شفیق مول دپیس میں بے خورن تل یوں تو اگر ژٕ مےٚ کھۄرن تل بیکھ بہٕ کھسا چانٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ توتہِ بچہِ وسہِ ہا مےٚ سۄ ٲرکہن بۄن ژٕ بٔڑۍ حق تتھ ٲرکس یہِ آسہِ حال پانو کیا کرکھ روز محشرس خاصن دامن یتہِ آسہِ تلواس مول پلزن گوبرس تتھ گرس صبر روز نہٕ صٲبِرن تِم تہِ کھٮ۪ن کیا یہ چھ سکڑی یہ چھ سو وادی یہ چھ سو خطرناک جگہ یت من جہنمی آسن دزان دبن ربا وہیں پسے جہنم صدر پروردگارا کرکھنا وہیں بارش آتا پروردگارا وہیں کر بارش آتا اس کڑا شوان پردگارہ وہیں کر اس رحمت باران آتا چھنا مانگا پردگارہ وہیں بناو سو موسم سانی خطر سازگار ربا وہیں بناو موسم سانی خطر سازگار آمین یا رب العالمین یہ تی دیکھ رہا پروردگارہ وہیں برساو تو بارش بیان کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سن مگن جاس توڑ آسمان پر برس بچن ہنز بارش مگر آکھک بیوچاس اونٹس سو رود برسائسن پروردگار ٹھنڈی برسائسن پروردگار یلیم بیچاسل پیٹھ وسان بیان کر محمد الرسول اللہ پر اگر یہ بیوچ کوئی ٹوپ دی اگر یہ کوئی ڈس اگر یہ کوئی ٹوپ دی ست جہنوری روز سمسن زہر باقی یہ منی ہز بارش کرک ذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکر ہو یا سو جہنمی یمیز کھنچن آسی نارو یمیز وطن بیون آسی نارو صدر بیان کر قرآن مجیدنا لا یدوکون فیہا بردا ولا شرابا یمنا روگردان بڑے اس انکار کرن وول مگر بیان کر محمد رسول فرمو کھوچو تا جہنم سن پشتاو گچھو یا جہنم اس متعلق بیان آو کرن بیان کر قرآن مجیدن فرموک لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمین آسین جہنم صدر کا ٹھنڈ چیز قابل احترام چیز کھن لائق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ملین کا سو رزق یس یمن ٹھنڈی دی ہا یس یمن سکون دی ہا یس یمن قرار دی ہا بلکہ یمن میلی سوئی رزق یس رزق یمن ہڈوول نگلائے یس یمن کھن سیتی گرک آسی نیرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَرَى الْمُجْرِمُونَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ یل تو امیدو مجرم وچوک یا رسول اللہ یل اتیاسن گنڈت یل کھورتیاسن گنڈت یل جمن سلباس لاغ پروردگار یس لباس چمڑون لباس آسے یس لباس چمڑت آسے گھن تن کن یس نتھودا سے وطن یا رسول اللہ سرابیلهم من قطران وتغشاها وجوههم النار
یمن لاگی نارک لباس پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشی ونکنیت جمعہ کس موقع بڑھ کر انزارو پار رب عز دی زعمی جہنم نش نجات سانن والدین النجات سانن تعلق دار النجات سانن احباب و اقارب النجات یمی بستین حاضرین النجات یتکن مستورات النجات یتکن بزرگ النجات آمین یا رب العالمین